Ini lah executive meeting apa tak rat tuan bercina dari sini. Acik lu John Wang tarikin koi lo polotang teh dak Hauraghat LEC EPHLC atong pen ini tum joint extended mata executive meeting dak pedo. Asal constituency tin sini tum tarikin koi lo teh pedo kan. Ini dak tarikin koi dak ini tum dak Soceng Denta constituency dak Rongagora lo situm pedo kono. Lapen dak ini tum tenangan arsik jikalam itu singki cetan kono lapen lo ne prangge bang jelang ini tum program kita yang ponai dolang. Lapan ke klaim kita ponai dolang lakat tu kami alam itu cingki jetan pono non nomor 1 bang ke non tarik krepli asamalong opposition party doan itu cing room se itu mass rally pedo banjir Guwahati lo labang sauhun sedame itu Hauraghat LEC pen itu bang harap khusus segitu nih pan itu dak ceparai pontang lo lapan asona cakse kaprek LE itu Karbiang Long lapan ensil pen sedame itu nih pan itu EPHLC pen itu cingwai ponpo lalu lapan hinia bang ke non la tarik ho Karbiang Long la non November tarik pot Karbiang Long lalu kedo adivasi khai doan itu EPHLC long dan kecerap naik itu duni pan itu mana cingki naik cing bayi pan ala itu cingrum po kuliah long lang pera long halau sur sita mel itu EPHLC Hauraghat LEC ben itu kecet tong dunjia pan lapen kecerap duni pan itu cisik ding long lapen aso phi ni itu lah Hauraghat LEC ben ke klaim ke dam ponai kado gawe lapen arku ke cepek nai lapen kala non prangki bang jelang program doan sita kapacun pon aji pan sini itu cisik cedang pon lah halo sini itu macam dak executive meeting lo macing bai kan ke Nanti lah asam malah betak lah bene compensation berbeda tu betak lah rat teman ini kan sate. asam mala puta compensation pipe dat polam ni tum arjulong lo gapen ni tum dam lo dim ta ni tum la EPHLC central committee vice president apen treasurer pen ni tum paklongkam la pen pula bisar pu saidan bang tum bang lo apen la so asam mala ge pu paklongkam si bang pulo madi bisar pu pen pu Soceng Denta la pu dong mo website lo la pu atu sinang klui pulo mati la si la pu hamrena na tu lingcika na tu la pen ge pu dong kamu kamben dam peda asam mala bang ke compensation pi Kuandong ipi ini tum cini tunde pi pusi arjulong. Setelah lapu is Karbiang Long la paklong kampen lapu Soceng Denta rong mawena paplapet towara bangke compensation pi bu tum arjulong. Lasi la bang sopu thaka bang ini tum rikalit nang kokko la pen EPHLC pen bang la ka arjulong kokko kupia posi pi bedat mang ko bang. Ate hala puasait bang pi lapu pi pe. La pen ason thak compensation ke long nai thak non la national highway la 4 lane long sedame ki pi pe do. Lapen ada korupsi pinil hai do nil tum long record do report do lahai record do lo lapen nil tum lahai prak cingki cingwai pon bom lo lapen la korupsi ke claim lapen la compensation ke pipe de dia phan rong aso tum phan luwok ku pena pot kelang rok la so putha ka bangke la bange chok che de ji ate a rona peng pensi compensation pinayan ta ne pinang ji jong si pipe de along pen pilo long pen pipe jo hayun datum hange pipe dat pulo tang te la puson kilang rem to kok pulo ne mo pi la ke menamena se chingnang chen jin ke la ke corruption office dam jin la hello